Kubli pi barong ipriang sungu bahai pi syak ni ketuk kebor jengi menta ke janmit asyam ni asdang ini pecwai kimat kibakongsan. Wan Rao Menteri Rang Ba Kajala Meghalaya konrat ki sangmaya kamang tingka kabaduna da siajar sanspa kendai poar kelur tingka. Ong Menteri Rang Ba konrat ki sangma ba kamang tingka jong Kajala kedai kamang tingka jong ki pat ba. Yai beteng ka jingki win habaro artli ki kiyeng ke parlimen halor ki mat bai dei ba ka jingkin tho jong Rahul Gandhi ya ka sansat pat ba kari India bat ka kinhun adani. Bat la penlong ya ka state level awareness program halor ki krai haslo. Ki kubor ki babnya. Ka sorkar jelah ni kasngi kelawan ra ya kamang tingka na kementau senam arajar arpulai arajar arpsau. Menteri Rang Ba ka jelau konrat ke sangmau lawan ra ya kamang tingka ka beduna da siaja sanspa kendai pu ar kelur tingka. Ka bolong lai point sau ar nak sispa jong ka GSDP na kementau senam arajar arpulai arajar arpsau. Habawan ra ya kamang tingka ni kasngi Menteri Rang Ba ulo ong ba ka jingbu jingken jong barok ki resit. Kan long arpuai hajar nyospa prapuai kelur tingka. Usang mau la pentip ru ba kayo kakot jong kajala kelakio hakarukam kababiang wat apadeng kajing pentot ki babu na mar jong kaklam bat kajing kio hakayo kakot na kebentau sem arajar kat prahado arajar arpulai kalong riu point nyusan nak sispa katkum kajing yatu jong u ka kajna jong kajala kelas dang ban kiu suki bat ulo ong ru ba kajing bu jing kenya hakabaidei bat barok kajing penlut na kebentau sem arajar arpulai arajar arpusau kalong arpu arajar arpu arklur tingka da ka babenrap ba kani ka kentup ya khatnya wajar shispa prapun riu klur tingka ka revenue expenditure bat sawajar praspa lai pun riu klur ka capital expenditure ka jing penyeng ya ki jing tai ban penlang ka jing kmi ya ka jing teng kali haslong bat ban penlong ya ka Meghalaya ka $10 billion ekonomi hapa usnam arjar arpupra kilong katu kat ni ki jing penbena jong kamang tingka and capital receipts at 2,366 crores excluding borrowings of 2,339 crores, the total receipts are estimated to be 19,442 crores. On the expenditure side, I have estimated the total expenditure at 22,022 crores, of which revenue expenditure is estimated at 17,186 crores and capital expenditure at 4,836 crores. Excluding repayment of loans of 988 crores, the estimate total expenditure is 21,034 crores. Haba ainam ya kamang tingka sya upat ba jong kajala. Menteri Rang Ba kajalau konrat ke sangma ulo ong ba kani kamang tingka kadai kamang tingka jong upat ba. Haba wanra ya kani hagni kesngi Menteri Rang Ba ulo ong ba kajing ba kaba khatsan point san klur tingka na kabenta ban pinbhai ya kilat pinyasok lingsun hapo jong kajala jong ka sorkar hapo jong kajala ka sorkar jala menta kalaya trailang bat ka Airport Authority of India lembat ki agency ban penyar ya ki lenti sange lingsun khnang ban sha ya ki jingwan sange jong ki lingsun ki bakham he ha ka kat lingsun ha umroi haba phai sha kalyang ka boarding Menteri Rang Ba ulo ong ba ka jingkem pisa ka tanat boarding ka jala ke MECL lembat ki likely ki tanat tarikam ka jongka kadai na mar ka jing bamla ban penbet ya ki jing e ki jongki postnem bat ladep ban bentai na kementau senam arjar arfulai arjar arpusau ke sorkar kelamang saus pak kelur tingka kajala kela IT ru ya kajing terwa na kebenta bantau ya kan realtly ki border hat batmai ha kaju kapor Menteri Rang Ba ulo ong ba en kentiu kerdan ya southly ki land custom station syaki integrated checkpost bapura bat en penyeng ru ya kawai ka land custom station ha umkyang East Janta Hills allocating an amount of 15.5 crores for improving air connectivity in the state. Water supply. Meghalaya has been among the top performers in Jal Jeevan mission. The number of households with tap connection was increased from 4,550 in 2019 to almost 3 lakh today. Given the excellent performance of the state in the implementation of the mission, the union government has assured an amount of 3,700 crores for 2023-24. We have set an ambitious target to provide tap connections to all 6.3 lakh households in 2023-24.
Ka jinglong jingman habaro artli ki yung darbar ka parliament hene kasngi. Kamshim lapoi shano halor ka jingkan tho unong yalam ka Congress u Rahul Gandhi. Ya ka sinchar ba ke India bat kamat halor ka kinhon adani. Kadiru kasngi ka ba pra menta kasngi ha ka ba baro artli ki yung darbar kila saki ya ka jing sya pentud. Kabala yalam sya ka jing pensange ya ka Raja Sabha menta kasngi bat ka Lok Sabha hadu kan ru baje janmit. Haba phai sya ka Lok Sabha ki yung darbar kala syong biang ha ka por ar baje minsngi. Hadin ba kajing pensange ka baningkong bat u president officer umsyam la sya ya kajing penbena jing pensange bala wanra de ki khot jong ka sengkel yang persya ki khot ka Congress ka DMK lembat kiwe kila tur sya ka jaka pedeng ban pensngau ya kajing dawa ka jongki na ka benta ka jing tokit joint parliamentary committee ha ka bai dei bat kamat halor ka kinhon adani u presiding officer la penbena ba ka ying dorbar kan sa shim ya ka demand for grant na kementaus nam arjar arpsau ha kapon rubaji jenmin katba kajingya hala kadang yai beteng kala pensange ya kaying hadu rubaji jenmin ka National Bank for Agriculture and Rural Development Meghalaya Shillong ha kajingya trailang bat ka Social Service Center Shillong menta ka sngi kala penlong ya ka state level awareness program halor ki krai haba ajing kren hakni ka sngi ka menteri katanat ka rep karyang Dr. Amprin Lingdo ila kintu ya kinong rap ban rap shibun ki krai na marba ki ajing mentoy shibun ha ka basna dawai ilo ang ba na marba ki briu ki le ban jiet ya ki jingthong ki bar rap klempenan kam dawai hakni ki por ki bamenta ukrai udei ujat jingthong uba biang ban rap na marba umdan kam ban ai dawai bat umi ha ki klau ki betab ka menteri kelapen di kenaru ya ka Social Service Center ban ai ya baro ki la jingrap na ka tanat ka jongka na ka benta ban wanra ya ki jing pensa priang patba halor ki krai pat ki jingrap ya From Nabar side, a very warm welcome. I request the SSC staff to bring the millet cake. Kung organic produce. Bat ladang nila job, hakata ka jingla, jungi pangin penmi, bat de, ya chairman, ya in, ya ki sembay kau ki babong, ki ba ni hati dekat jongi nin mat yang syaukurai pan menyerap yakin red ki pakai ban penting biang ya umur ujini na pembenang on ubala ban ai jinyerap ini haki pun kiyang lapli mentakasngi ya ka National Conference balai sngi jongki Vice Chancellor halor ka Transformative Higher Education for Atmanirbhar Bharat High University of Science and Technology Meghalaya da President Barim Kari India Ramnath Govind kumban rius pa ngut ki Vice Chancellor jongki University baper kilai shimenta hakane ka jingelang nalor ki Vice Chancellor lai don lang ru unong yok pediang khusnam Padmashri u Dr. Bibek Debroy u badai u Chairman ka Economic Advisory Council jong Menteri Rang Badu Kari India. The country had a very small number of universities and higher education was out of bounds for most of the people. Even the literacy rate was below 10%, which means that even at the primary level, the number of students was very small. Superintendent of Police West Jaintia Hills District hinin kasngiu la pentep balayo ya kamet jong open kre surong ublaja ha ka khandai trek mentau benai na kiyingsa jong ha minsngat ringkat bat ka kali Mahindra pick up badang thamai balanya dama uhi ki pulet kila pentep bala kyam ya ki arngut ki basubadon kti bat kila phla ba kila penyap ya open kre ha umolong bat kila lek berat pat ya ha ka klau ka badan hajan ka surok ba National Highway ka ban riau ha pamura yakini ki arngut latip kerteng da umeban talang ubadai upara jong I love you talang bat uway pat ubakerteng usam bundakar nakathan minsngat mentapat nginpet ya kajinglong jiman kasinbereng hasilong kajing shet kalong arpo point pra degree Celsius bat kajing kret kalong shipo point san degree Celsius kajing sem kahau kalong rupo ar nakshispa kpor minstap bat saupulai nakshispa hakpor janmin kala bendan kajing hapslap ka bamulumala hakibabun ki jaka hasilong bat ki jaka ki bamarjan Saksi sempat ngipin kan mawing ipi bayak ni ke kupor ke jongi pilat man pej haga juk kapor hi hak YouTube channel bat pilat man pej yaki kubar ki baman la kasngi hak Facebook ka Twitter bat ke Instagram jong ka di news Shillong
Haswa bangin pinkot ngipet biang saisen yakimat kibakongsan. Wanra Menteri Ramba ke Jela Meghalaya konrat ke sangma ya kamang tingka ka beduna da syajar sanspa kendai ko atlo tingka. Ong Menteri Ramba konrat ke sangma ba kamang tingka jong ke Jela kedai kamang tingka jong kipat ba. Yai beteng ka jingki win habaro artli ki yang parlimen halor kamat bayadai ba kajing kentho jong Rahul Gandhi ya ka sencar pajba hakari India bat ka kinhun adani. Bat la penlong ya ka state level awareness program halor ki krai haslong. Ti perlo katuang la poisha ka bekut jong kane ketup kebar jungi menta ka janmit hadum da syeng mengat pila syai ka singi kublai pi baro. डिजिटल बैंकिंग का है जमाना।